Ala gutta. Ahimajo lekubah letorus sifata marsali karya cipta Pak Mutar ate. Pak Mutar Simajuntak. Gadis gogolan aku si patah marsaliau aman marsiak bagiau patuko sikolani anggiat sahato tu binar sitami tukis doi sude nawaroi naujui unang tarlarapo dinadao ototiku ingon madu sahatu baritam tu si pareoki nong dapot ngoluho amang di nadeo alay dangi amang rikotia haroromido manubati lumuko atik dia ngoluki tumro mahoama unang apalahu perjamuan manutup mataku ngiri ba memang ate pala ompor jabui manutup si malulong ni na tuwe-tuwe ang Saya dulu mai. Luar biasa bang. Nang tarlanapo dinadao ototiku ingot madu sahatu baritam tu si pareoki naung dapot ngoluho amang di nadeo alay dangi amang rikotia haroromido manubati lumuko sa amang
Lungo kiabah deh. Tapi oke lah.